sum don na hian enge focus ti ta se entrepreneurship hian enge focus ti ta se ke chuan ka chan dan tu chu a lok lo thei lo ni adi khop mai chu lok lo khan entrepreneurship hi om tur ni mi ti lai zo kha ni khata dakar sum pali vel te nia na ka thok ati Tontility podcast chu entrepreneurship versus business mo and so on kan pui thu kup em lo su atra cha tra nge light de la kan sai tum tai la chan chu academic mel rio mai entrepreneurship versus business anti kan sai chan la no chu ti ni chuan til pakhat che chu sap tong kha om le do na kan ti nge chuan entrepreneurship kan tia business kan soi boka sap tong ve ve nia sap tong kai ti mang lo view ke ti mang lo view en ki a he ni mang nem ka sia counter te boy om se ka ti de uleka kan county rang zo lo count ro chuan versus chu ala ya anom bok ta ma se nia hi kan tronga zir hianin adang lam ve thei tla la hi chu wang chuanin entrepreneurship versus business entrepreneurship ami kan han soi ma sakang business soi ma sa ya thalo mo ta khanin business kan han ti takna enge niang ami zo tong te khan da ve tai lang entrepreneur kha third hill sen tu ti kha kan han soi third hill sen tu le sumdong ti meng chu tiang jong chuan entrepreneurship dule third hill sen tu ne sumdong adik mai lo te zon chu mi chung chang chu kan soi do na chuan entrepreneurship chu mi sumdong chu soi ma sa chinglok te ang han chin te business sumdong chuan chuan ka ngai dan kan soi meng khalai khan adik veke ka dik dare ti na ni lawin chuan kan soi zeu du chu mi ka soi tran ma chuan hey business MBA te kan tia Master of Business Administration chu tiang de course chu hei kan pani po hian kan han zir chuak ve a mingin ania chuan experience support chete kan han nei ve a chuan chu tak kan zira tang te kan lo zir chua tang te tin kan experience tang te kan ton share tang te khalai khanin chete sum don na bi ka chuanin ka share thiam dan ber chu sum don na hi sum hanga sum siam na poisa hanga poisa siam na ani thengem ti lai kha nia chu lai chu ngai tu zaw do thak chu chuan chumi ma chuanin sum dong kan ti hi hei tong du khop lo na wang te pon yang chu business ti alet a meaning chu nang tho ma se sum dong han ti kan sum kha kok ngoi de ubi ka hriat na kha langa chu nang ma pon sum hanga sum don na ani de umeng iron ti ta chi ta kha tiang zo ngai dan kha om thei kho panga ma silang kan ti ve me menga I sum dong kan ti business kan ti hi atanga om to ning ka sia asum suma om ma po hian engtin ne poisa kan nei ma po khan barter system kan ti hetia antinan he kan le kan no chu tha eng ti kan tong de ula kan ke chu a tha jok fe ta Starbucks ne ma se nga po chu ni se kami alu fe la kha nang ma chu ni no le I pen na mate mo khan thleng mai thei ta kan in barter kha tiang de ula lai kha kan lo break lo che kan zone kha lang che ama khan era kan soi to kun na thok era sorkan na thok era chuan entrepreneurship era chuan kun na thok podcast masa episode 1 tro chuan kun na thok era khan farmer te era khan enge an sum don chu ni ta le mana tang om ti tabuk mana tang om ta khan da kai mani mizoram context kha son entai lang entirnan I kan pi le pu te hun lai kha chuan in puisa khom to chat mai ni siki na ya ti vel te khan thil kha le to theita ni le khami ma khan ni ta se khami ma ta ka chuan chu abar tar ule khan kal ve karing ta ni bu te nan in le nge yanga khami an ne yang ti ran khan chi te kha poi mo em ta basal tha kan ti hun lai pon a chan chin al oma om thin kha chi khurin chu ti vel ang chi te mo khang khan in le thin ta he a le na medium ma kha chu kan thak chho zel ta ni he tu na te pe chuan in crypto te kan ti blockchain te kan so ya ka chu kan soi du don chong mi lo ma se a system kha a in thak chho ve ta tu na indiaram RBI pon digital currency bay mekane to na kan as we speak om tran ania so nenga po chu ni selang kha sum don na kha chu om char char man tang to hin I a perennial top om char charang kha lungai tai lang chon ma se ta kana poi mo ta chu tu na kan soi discussion a chonen he sum don na kan soi business kan soi hian thil tharwak kha aking lo ta ne and then an thil thar chu soi tu na mi ron zo chi ta kut na tho ra kan ti hun lai khan sum don na khom to an sum don na akha chu ate de olek mai thaya jong sarkar na tho hun lai pukan tu na business den kan ti ho din hun tran so hun lai kan ti chat me ni Mizoram thirna tang khachuan in entrepreneur pon dive thei reng hun lai khachuan
về rèn mày mà sẽ entrepreneur bốc ăn soi giao lại thâu khami bốc han khami lại khan in i kha sum don na kha he thil sa reng an tinan tu na sum don na lian kan sum don na kan hriat thiam dan ber chu dor kai ta dor kai te le dor kai lian te chun thona chungin khami ve ka dor kai te khalo ni ta de ulakin ka thata chuan ta khan in enge thil sa me han thal product mani siam po ni chung lo han thal ang temo chuan in soi ta ka chong ke po ne sum dong han ti lo de business in no ti ta ka chuan ma na tanga to business chu ti ni chuan business ma na tanga lo kha chuan business an ti don mi lo ta ma lai chuan chu ti ni chuan transaction kan ti don ti in thak thleng in exchange an ti na po sum don na tun transaction of value asa trong tak chuan thil hlut na in thak thleng a moi viau anga chu tiang song chuan dan tai la moi thei viau don ni chu mo le en te na sum le pai te po hlut na ne ya ang gold te po ta se hlut na ne ya chong gold coin ten thil an le thina ma chuan tu na chuan khang ho song ai o khan in exchange not kan ti mi kha tiang chi chu paisa kan tiang chi te po ti khana ron chuak ta paisa in a hlut na om tok kha ti khan kan le exchange ni chu thilin thak thleng lai tak kha asum don na keng tu tak chu ni om tak ani ve na chen khom khop mai dor chu lai chon ti chuan lo pak lok ta ya khan lai khan chuan entrepreneurship kan ti ve thung hian ke ni chuan in 30 tu kan ti entrepreneur mo khami lai a ve thung hi chuan in ama sim hi soifi harani tuna po internet vel te po en ko lang sap trong zong pu khan in soifi na ti rang khom ta ma se thil ni deu mel per chu innovation le thil tran bul tran innovation le start up la ya kha ani hian alang riu maya enge ta chon han soi tran te nang ke po chu kapom kapom na chan kha hey startup thi startup ya han soi lo ila startup ti lai kha bul tran ti pon mi tha thil bul tran chuan startup hi Indian startup policy hi ve India po hian India khan startup tia pombi kan ei thani chuan tianan okay in dori lo hong ta I chuan korodori hong ta chuan Adidas dori lo hong ta kha Mizoram Adidas dor pakhat ma lom lo ma se startup in theilo tat ta ni chu India policy hian in startup asiam lai chu asiama component poimo per mi chu innovation khani ta innovation sort of innovation ti khera enge moni chete tal innovation entran ti dan helai tit kal dan phung ni lawa kal dan deu big tenan Adidas dor nei chung khan startup ni theidan lo tho chu Adidas dor dang zong zong kal dan phung ni lawa system dang deu ti khan ila startup theidan phung mani chu ta kha chuan kalo break lok chenga Adidas dor ngong wa kha chuan ke chuan in a startup thei chi chu ka ti lo so tianan example how the Adidas door kan tia khan Adidas door Adidas door big ka soi tum lai ta chu Adidas korzuar ro khan kan ti zo nga ador showroom ni lawin Adidas korzuar ro khan showroom ate ponzuar theya ma se Amazon ina sorry Flipkart ina ron zuar ta adan khat dang ta vek ta ni chu wang chuanin khalai khan I Jordan kha azuar ve ni si kha adan kha ron dang tatlat ta chuan startup tia pom thei kha ron ni ta big thlat lai kha chu innovation lai thil thar ron om lai innovation angle khangai angai ta chu India startup policy poina a pom chu ni ta chu wa ka pom khalai thil thar big kha chu ka pom lutuk ta ma se hei lo hi om theng thil thar ni kherlo en tinan thil dang enge entrepreneurship kan ti hian thil thar ni kherlo kha in component tenge nangma ngai dana ani chu entrepreneurship kan ti hian in inge niang pakhata chuanin problem solving hi lian dokin ka ria element ta chuan mo a chan chu I business ten an khan sumdong ten khan te khin la tai lang sumdong hian problem solve ran pa lutuk lo ni thil omsa kan riat sa te zuar ta problem solve chu ti lang kan nial thei thawanga nial phei chu kan debate chap thei thawanga debate chim chu ma se a ran pa takin hey enderan entirna han lata ilang a le inzor chungcha nga talu ne ta se departmental store kha chuanin ala meanga hun ol samutangin kan du rang don tho thil chu kan rang don tho khami process a khan min solve pui ma ti chuan anial ve thei tho ma se khami ka thil om sa reng zora shat khani meita ma se entrepreneurship mani ve thung ka chuanin entin nge niang Mizoram atangin thil om lo te mo entenan I thil tui tak sa cha in chi te paloni ta se khang chi thil mi pang minol puipon kan lei lo han siama lut e ngai lo han siam han ribbon han ngai tu han ti lo tin live la kha I akenga ma ka chu innovation ta problem solving zo ka chon entenan le in kan mamuang chi
risel ang chi kan nei lo ang chi te han lak luang chi ele in chung sanga chuan ani lom ani chumi ani lo pon enteran he ke mani thil ti angenge te polo soitala tili te pokan lo siam ta entrepreneurship community te pom mo kan lo inti ta khatiang thil han siam nalai shim ma problem om live address kha ani ve riu in ka ria tuan chuan sum dong shim mani chuan i a blanket reo ma a problem statement ne kha entiang cement door thanga tianga cement door tam tak kha om thowa ma se milai area khan cement door ma mo ve shim wang han wat tep mai ta khat ni lai kha chu lai tak chu ke problem solving lo de he khan kan soi ve thung ani tho chi khat chu ni don tho tlem chuan ai nang don tho khalai ne khan problem solving nge thil har san na enge moni nge solve ti lai chu har san na har satna har thina ni tro har satna siam that ti don mi phusu eng po chu ni se problem solving ang de chia de thau ma sei nang lo de lek chet ai nang lo chu ke change danglam na thlen and tianan thil tharani role po khanin danglam na fa focus de ulai entrepreneurship ani theng emo ti chu karil rom ve ni chen tianan focus pani om ta se sum don na hian enge focus ti ta se entrepreneurship hian enge focus ti ta se ke chuan ka chan na tu chu ni chumo sum don na chuan in nga kha sum transaction sum va siam kha hlok na pon do hlok na ho profit siam kha purpose of business is business and tiang kha sum don na chuan in sum va siam hlok na va siam kha a target nga a main focus ni lang khan entrepreneurship chuan in danglam na va thlena kha ani thengem le ka ti mai ni chumo chu la chu ne kha ka lo la zui tai lang purpose iron soita purpose ti hi mi zo tong han da mi har sa ka ti wang purpose ti mai tai lang I sum don na pon purpose ne ya entrepreneurship pon purpose ne ya an purpose dang feo shit na ka nei ta ni en tina sum don na chu kan nial vak thein ka ring lo hlok na ni hlok tum na sum siam de thor kha ani ina langa entrepreneurship ve thung chuan mi tam takin thil ti thlen du mi pui poni mai thei danglam na thlen sim poni mai thei thil thar wada lu du po ani mai thei kha an va hlok kher lo ani pon an ti du tlat mai ni kan ti du tlat mai ni ti tang ma se akonga khanin kan ti fu ngai ni chuan kan hlok hle jok si don ta chumi yom zia chu business a chuanin risk ka sang lawa thil chiang sa sum pa siam bel khan ta entrepreneurship a vet chu risk ka sang em ma se kan hlok nge yam ti kha assurance le chian na kham lo ve thung chuan ti khana toy join kan lo summarize kan lo kai toy lo ngai thil soi kha ipomangem entrepreneurship a chuan risk tama ma se entrepreneurship a chuan sum don ve thawangai sum don na kha a om ve thawangai a chan chu ain sustain angai anun ve thawangai a chan a hlok lo thei lo ni a dik khop mai chu hlok lo khan entrepreneurship hi om tur ni mi ti lai zo kha ma se ta khan zo na ka nei tak chu ke ma poken zo thon ma poken zo thon tiring a tira zo ni mal thei tat lo tiring kha entrepreneur khan sum don na ti tel lo khan akal tur or kal ngam niang le Mizoram angle atangin thil tai lo nia Mizoram angle ron tia ka chan tur ron ti bo de la ka ma se ka soi tho soi tho la BTS kan se ya episode 2 BTS kha entai la kum thum chung kha tok na om loi ti kha 2018 na khan an loss te me loss poisa chu lok na kha alom lo statistica website via chuan ma se 2013 na tran ton ni ta ni chuan atira te chuan in struggle hemi har san na to hi alo thei lo chu an dang lam ta tlat ta ma se an dang lam na khan mana nei ni chu an dang lam tum na chuan mana nei chu reason ni ta mi zong zo in an shet thiam lo ati kha chuan kha dang lam na kha min shet thiam lo thin ni ma se kha dang lam tum na min shet thiam lo tak kha reason na chu ni ta ma se an shet thiam ve thunga khalai ta kha ke mana ka ngai dan chuan eng tiang hun chung ei ti chuang ke chu kum nga chunga dang lam man lo kum nga chunga hlok man lo chuang ke chu entrepreneurship hi kalsan ngai ni a shet na ka nei tlan ni chu ke ma chuan ka shelo le khalai ngai dan ma aku mang zong in ti ta la chu soi chi che ka chu thei hau don lo chiang sa ta nia kum nga a chan chu nia mi hring in phur chung te hrisel chung te tiang nei vek kan lo ni ta kum nga chu omang kum thum po ti tai
anal tu ka shalo le o ka khamela khang ngai tu chi ngai la jin da ma sin lang eng po chini sila a point jok la ya chuan khamela yak ti khap tu na kan soi me ka point mo ka ti chu sum don na kha chuan i pakhana chuan atum chu hlok ani topanga panina chuanin reset lem khami pani rim rim ka chiang sa ta in ka sia chuanin entrepreneur ani ve thung chuan sum don kha hlok kha ni ber kherlo purpose driven de na kal theita chuanin I enge pa point panina zo kan soi kha enge pakhana chu pakha zo chu akum ahun chu kan tu chu o khami khan vela ta kum thumi ti ta nia ke po kum nga khati lai kha ne nakina po episode dang te polom ti ra ngai ta la intellectual property kan dia hemi min veng tu a trends on trademark ten ne trends on copyright ten ne a trends on patent hi reido bernin ka sia ma se copyright te ka sia chol zo copyright nge moni industrial design zo industrial design te chuan chu nakina kan soi zau tu ra ngai la khun kan nei lo palta kin khalai ka chu industrial design kan ti thapo chu kan design min veng sak tu ta mase kum nga ari niu ngai ni ta chu wan chuan kam ka ngai dan me chu khobel pu manga te po hianin benchmark to le ke di kum nga chung hi chuan he industrial design min protect chung ita ani anon ti chung hi chuan kum nga chung hi chuan I lok man lo ni chuan ang deuh hian an benchmark amon le tin ala hi kan ei ta mase kum nga hi ke ma chuan in a in ti mela mase patent kan ti te chu register in ka sia so lo chuan okay tiang ve khan chu tiang bol ba chu lo wa cha chu enga che kan soi ton song lo kan her de la ka nga chuan he enge niang entrepreneur versus businessman ang de lak la hianin hey kan local ke mani Mizoram chunga chuanin sumdong kha na kha kan thri thiam tleme me ni so kar na le sumdong ni de mai ta sumdong kan ti pon chu soi la soi nu tu na kan sumdong na so yang tak hi ni ta ni dor kai kan tiang ji te le alien ber chu dealer kan ti te distributor kan ti te an lo ni te vek ti lang kan soi sual lo in ka sia so tu na ya hey 2017 kan ting de la te scheme te le khang karon tam cho kha tiang zonga hoi kha kan tam le tial ta ta khanin enge I amizo minol pui hian kan thriat thiam ngai ve de ore ka tia ajan chu sum ei kan man pol ve noi ta ni business kan soiten entrepreneurship kan soiten kan man pol noi me entrepreneur di khom chu ni du pon ho khalai kan soi zau te di khom chu antenna tu na mi ke ni ang te po hi kan sumdong ti kha dik lo chu ni chuang mi lo chan chu business kha tel ve tlat ani sumdong na kha tel ve chi entrepreneurship a khan a chan chu a main sustain ngai ka sum lo kha chona sustain the si lo ta chula ya chuanin ke ni anga te po antenna mi tam takin min hu da chu sumdong thau khalani nakati na tlukan chu tun na te po mi tam takin min hu dan hai kum nga vel kan lo va vai pui rei lo lu tuk kum nga chaw la ni ma se kum nga chunga kan lo ti to zong zong kha mi tam tak chuan thala ya te po ni thea veng chunga te po ni thea min hu dan chuan sum dong ti kha ala ni thau ta ma se hey trong ka ma te po ani je thak lu tuk ta chuan pa ti te kan na mang lo ko me an kan man lo je chu an je ka lom lo de election zo ka cha chuan hey dili center kan nei ta min zo indoor chu min ti sak thin la he ka lom lo thiang reu khop me door chu kan ni lo sin mo le ti ka lo ma se ka thiam lo mi lo chan chu thil eng kim ka chiang tat lo wa ke mani pon kan va soi chiang lo wa thil ka chiang full mi lo ma se door chu kan ni lo ni door ang ka chuan mo ma se tilai khan nia kan soi kheng zong zong tu na kan soi na le kan ti kan dan na chan po hi chiang fakin kan soi fia zo kher lo nga ma se enge mo chena te fian na lo tlan thainan ti kha ni mai ta chuan I kami lai ka srathiam tlang tai lang sum don na kan ti le kami entrepreneurship kan soya khanin entrepreneurship ai ki ni chon lu tel la kan du ta ani ber maya ma se sum kan siam du thim chon business ti chu tha reng tun din muna chon emi zong zong kha entrepreneur vani vek ro ti thai ni lo thim ti tur po ni lo wa at po at thak zo kha ei kan lo soi kan lo bel lo nga tu na po kan chau ve khang lang du ni chu eng ma ni lo mai la hey ka ngai san em ka sai lo thei lo Puma dina MD Enterprise sumdong ani kan tinge sumdong ti po kha na ti don lo rim ke ni pon na ka ti chong lo khala ya jon ma se adang lam na lai te kan soi ni me ma se sumdong ani ma se kum tam ta ka sumdong to chuan atopa chuan ma se ama kha entrepreneurial lutuk thoni hey thil ti cha ka thil thar te vok ful te po dang lam zok in azuti ta chulai te po chuan hey ke mani organization angel kan ti ta chu ta te po chuan ni chairman ma sabera ni thawa min chairman pui ma sabera hey min guide na sala to kan ni pon ma se
i keima tak pona ka zir le nun ho chu entrepreneur po hian sum don hi thiam tur ani ti kha ka zir thar le nun ho ni chu ma tangin an ni lo chuan kan dam rei don chong la entrepreneur hey thil thar ring ot wangai to kha je nei chong lo ma se a mix kha nga ya ma se chu tiang che chon en tinan sum don ma sak khap poina om lo re ka ti na thluk ani chu chuan rei tak lo sum dong to rei tak sum don nuwa asumina an dai nuwa entrepreneurship an lut vele ta tu na te po organization kha a build thei tlat ani chulai te po chu hei a swal chong lo kala ti ni chu wang chuan in kan fui le du chu sum dong kan ti khan kan soi chet na lam ani mi alo sum don na hi adang lam ani ti kan soi tum chaw ani in ka sia ani na ta ga pe chuan in angai lo sum dong kha anom lo chun ti vak na kha chu chuan tin tu na kan sum dong mek te liam tak tak te po hi nge nikum lama kan show te po kan lo huwa kan muanga Dr. Franklin at tiang chi te po an langai to lutuk la hi ka lo na ni ta tin midang te po kala encourage hei kala ti zel se ka du an lo thok na sa pu Franklin kha i a bio kha kan lak sakha soi rem tho tu rangai tai lang ni khata kala kom cha ka mi chung cha ma pen kalo so chiang duwa pu Franklin chu kan lo shelo pal tak chuanin he tu na Mahindra kan ti te so Louis Philippe kan ti te khating zong nei tu pa khani me da ni khata da car sum pali vel te nya na ka thok ati khang te khan ngai to khachon kai ka chut na sata da car en jang ni khata ka productivity ka chut na sata kala kom hel bu nga khami chung chang ka zo chiang duwa enga po chu ni se kha sum don na ka poi mo a kha thak bo ka be na sat chungai tila hi chu soi ngi ngai ka sia an lo be na sat lai te tin zanina kan nge kan soi ber hi chu sum don na le entrepreneurship hi startup te poti taila adang lama ni tilai kha kan soi chon tum ber ni ka sia chulai jonin a khoya ma kha adang lama hi ani lo antina to na te po entrepreneur ni ro sum dong su ti na lama ni lo in a difference an i dang lam na ka shet chiang ela chuanin mi te hian antina entrepreneur sum dong do ni chon sum dong se chuan entrepreneurship an la lut du ni pon an la lut thenga ma se sum don ma sak kha aswal na pakhat maom lo a thazok hial mai thei to na te po mitlem te chau hi entrepreneur alut de entrepreneurship alut de opin ni ta to na tak phei jon ka soyang do khan chu puma de na po kan soi chok nge ya puma de na khan tun entrepreneurship kan zong lu ta 2017 na ya kalmo pa chuan kumlian vei chuan sum don kha ka zir thale kalau zir to thawa ma se experience a takatong ne na train ka zir thale chuan chu tan chuan min pui em ni chuan chuan entrepreneurship ti khanin sum don na kha thiam lo to tin ani lo kan thiam nge tin ka sia chuan kal kop tak boka sia chana ngai bok chu ka adi kop me chu lai ron sai tak akal kop ai ti ka akal ka sia chana ngai bok lai ka chu apoi mo ka ti kop me chuan kan soi bel la du chu lai khan entrepreneurship ani hi chuan in i thili thiam ve nual sim mangai ti ve thei nge neng asap tong taka versatile taka om thei andina sum dong po ngai se sum don ve me ya thu soi ngai po ne soi ve thei me ya khatiang zong de ulaka amishing kha ida sum dong pa ngai chuanin a thil kha vessel thiam em po ngai me lo ani na taka chuan a thil zora kha that phot chuan andina dam doi zuar te hian hei dam doi tha ni a ti vak ngai me lo mo ani na taka chuan ma se entrepreneur chu ni ve chi alo thil thar ta khan lo siam ta khan a sel ve thei khangai ni tilai kha kal ron lang boka tu nei ron se lai ta khan kha chuanin ya claim bel du kan ne sum dong thiam tan chon kina kan la cover kina kan la soi zau tur ngai thai la jan ina chon man to don lo chiang sa ta sum dong thiam tan sum dong du tan chon management hin thiam ngai ni tok ka mo dan chon anin manage thiam ngai en tian tu na te poi soi thawa I nge dam doi zuar khai ron soi ta dam doi zuar kha chuan ina market a chuna boy kharing lo ma se boy na tur chu nge kha thi hun te expiry eng tiang ingen kol lo thei dan tu demand le supply in meet them ti kha operational ani ta khang management kha thiam chuan chu marketing kha chu boy na om lo ma se chu management sum dong tan chuan management hi thiam adi khop me chu ma se entrepreneurship tan management lampo ni lo entrepreneurship ti tur hi sel thei phot te khang ha ya hey versatility chu dikati eng kim ti ve thei nel nual deu ni khang ai deuin ka sia chula ya chuanin ton shet te pon min puin ka sia tin ton shet zong ai poi mo ke mana khati chu top ke ma alama tanga top deu hlek na tan chuanin entrepreneurship la chuan inge ka tiang commitment te tiang zong chu lo da thalok tai la
vision nei purpose purpose le vision hey tum ve nei ve enge moni an tena ka la thak dang la mang Mizoram food industry hi ka la thak dang la mang ka an la theilo hi ka la ti thei ve ang ti vision e mo min inspire tu chung ri la tang om hian apoi mo ta bera shen na ka nei ni chu ta kan ka lo request ok singa goal kha story te kha top nan ni soi do na mon le kha zin chung chang ve le soi thina kha apoi mo beri ti lai kha ka soi chi ni ne ko shala khoi nge du le mo lo ko hei chu tle ma a thui do hlek ani okay goal a chian goal kha poi mo kha sa ber ni a shen na goal le purpose kha in a way join ai nang de ai na purpose po dik ta chuan kan goal a fo de dik ta chuan vein lia ka purpose kan ting hai lo ka purpose to future thil de hlek ka kan ngai purpose ta ki da de hlek ni ta ki da de hlek goal kha te pon be thei ta purpose chen nan khan ma se aman kop thei to na la chuan ke ni chuan entrepreneurship chuan goal kha ngai poi adik cha lakin adu le khala kha chu kan la soi sao zo to ne tle min a detail de hlek to an chan chu toy de wa soi kha ka ui ve de hlek kan chu nia chuan ti khan ke ma lama chuan ka du to ka lom veo tu na kan thil soi nia kan soi ve view in ka ria chuan tlang pui kha han la don shim tai lam ila easy i thainol boka na pon lo belta la atlang pui kan soi a chuan in ange niang i pakhatna chuan in sum don na shim hi a transactional la view ma lai tang om to ne om renga tu na tu ting pon om renga kan ti ta chuan apani na chuan in innovation kha king lawa thil ni na pa ngai thal le po khan no ni mai theya kan han ti ta le lama ve thung chuan in le apoi mo dewa chuan in sum don na chuan hlok shim kha atumani le me chuan ale lam ve thunga chuan in entrepreneur kan ti ve thunga chuan in enge hlok tu lam pang ai ma in purpose driven deuh thil ti du thlanna dang lam na thlen du mo thil ti tha mi dang pui mo kha teng khalo ni thin ta chuan in enge niang thil thar thlen na te innovation component te halo king ta chuan in dor enge niang sum dong pa ngai tan chuan in i management thiam top i ron ti ta kha kana khai khom tha ka ti khop me thil han ma se chu ni lai a be thunga chuan entrepreneur chuan versatile halongai khati ve bor kha kari lu ro no ma ang kan soi chuak ta bel du ni chuan han bel ta la chuan in khar chho mi ta na entrepreneurship a chuan innovation so ya problem solving atela tin change focus dang lam na han focus de big ta kan soi ve chu ni ta akan pom tlang tura po ka nga ya a chan chu entrepreneurship kha hi ni ti thei hi ni lo re la mi sang ngai dan hi dang lam ta chuan zanin a ti me la o tuna kan discussion le kan apoi mo ka tila chei ni tila kan antiran kan in zirtir ni pon kan lo en tu te po zirtir tu dang te point om mai theya angen ning zir lai mek te point om mai theya min an zirtir chawa he an soipol kha chuan in lo sang ve ta tal ula ti lai kha kan zeb shim duwa en terms of zirtir tu tam tak po he ti zonga he soipol te kan om ve nok ta khami lai khanin kami kha kan zeb shim duwa chumi zo chuan a hun chung kha kan han soi ve le ta tin a hun chung khan rei lu tuk kha chu mimal a te pon nga dam doi pharmaceutical industry kan ti de chon rei tak kha a hun chung kha om ve a kum som hi chung te kha accept chung ani ta chu wang chuan khala kha chu kan soi zau ta lo menga anang lam the ni ti lai kha ni mai ta chuan a top a chuan nia akal ko tlata chuan siat chan ngai box si lai hi khat tiang khat kan khaw to mai do ya ni mai lom tlata siat chan po ngai box si ti lai kha sum don na le entrepreneurship a thakop mai chuan a top nan de uramin som na kan siam ber shim manga enge niang mangai dan thang de olek nei te kan om ani chuan comment lama te khan tang tai lang he youtube om le don ta podcast hawa chuan om thin lo mai the ka chiang chi lo podcast ka hria chin chuan om chi lo wa engom po chuni se kha khan kan ngai dan te kha min lo soi ve tlang tai lang chuan he khami discussion kha kan nei chho thei chuan kan tan chuan lo mu tu ka ti kha tom nan de olek kan soyanga ba chuan an khar mai te che chu chu ni de kan khar ni mai se tro anom alom le kan lo me kan lo me entrepreneurship le business lampang thil te lo tu ve ni chuan kan video te hi milo like saka milo subscribe sak mai ba kha indu sak zong te le shetura indu te kha in lo share ve nge don nia